ibihe bitoroshe kuva mu mwaka wa 2023 iki gihugu kiri mu ntambara ishamiraniye umutwe warabitisa potifoseze ndetse n'ingabo za leta ya Sudani intambara iri mu kwi banda cyane mu ntara ya Darifuru iherereye mu burengerazuba bw'igihugu aho Darifuru hayenzurwa n'uyu mutwe warabitisa potifose cyangwa RSF kutijero kya mirongo inani na gatanu kwijana mu misi Ijeshe uyu mutu werutse kwirukana ingabo za leta mu murwa mukuru wa RSF swinka erifashere hamura kagace na hantu wa RSF umenyereye cyane kubera ko yaharwaniye imyaka myinshi kuva muri za 2002 yabanya banda bamwe bashobora kuhamenya kubera ko hangaha Darifuru ingabozu wanda zaharwaniye mu rwego rwo kugarura amahoro muri ako gace cyo gihe izi ngabo zari zihanganye n'imitwe izwi ingabo janjage ingabo bazarwa kuva mu RSF tuzi uyu munsi intambara yakajije umurego cyane nyuma yuko ubutumwa ingabo z'u Rwanda zari zifite muri cyo gitebo arangiye uyu mutwe uherutse kwirukana ingabo za leta murwa mukuru ware esepuzwinka erifashere hamura kagace na hantu warese umenyereye cyane kubera ko yaharwaniye imyaka myinshi kuva muri za 2002 yabanya wanda bamwe bashobora kuhamenya kubera ko Darifuru ingabozu wanda zaharwaniye mu rwego rwo kugarura amahoro muri ako gace cyo gihe izi ngabo zari zihanganye n'imitwe izwi nk'amajanja anyura barakataje wanda zari zifite muri cyo gitebo arangiye subscribe before News TV subscribe before intambara yakajije umurego cyane nyuma yuko ubutumwa ingabo z'Rwanda zari zifite muri cyo gitebo arangiye kwirukana ingabo za leta
gice warangiye intamara yakatije weruko ubutumwa ingabozu wanda zari zifite muri kiyo gice